ngasi numida waram phonghiba tongan tongan ba manipuri sifong singdigi amasum thokiba thodok wathok singdigi maruebi i pausing khongacharaga manipur top channel gi makedigi mayamda thamjagi ahanbada ngasi state sigo ba covid-19 update mayamda thamjagi Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room Press Release number 441 ngasi tang mapan tha taru ing lising ani ga kunga mathoi ngasi numida waram gi pung manga phokoi ba update ta haukiba pung kun ga mari sida miyoi satret ka humdra ga manga general population gi Manipur COVID-19 positive oikre hairiba miyoi satret ka humdra ga manga asi samri ga tara ga mapana mana no pane sahum ga yangkai ga taru amana no pini hairiba miyoi singsi Imphal East gi samaga humpu ga manga Imphal West gi sani ga kunthra ga taret Thawal gi samaga tara ga nithoi Bisnupur gi nifu ga nipan kaksing gi yangkai ga taret Ukhul gi ama Chusampur gi samaga mapan Sandel gi tara Senapati gi nipan Tamenglong gi ama Tengnoupal gi mari Kangpokpi gi tara ga humdai Jiribam gi nipan amasum None gi ani ni sohari aduga makhoi ga lokhat pham tokpa siksin tharang khudimak lokhat kre haina spali aduga haukiba pung kun ga mari asida The state level COVID-19 death audit committee ki report ki matungina miyoi taret COVID-19 positive oiduna laikhidre hairiba singsi Imphal West gi ahum Imphal East gi ama Thawal gi ama Kaksing gi ama amasum Chusampur gi amane aduga hairiba miyoi singsi hairiba hospital haibde Rims ta ani Jenims ta ahum Babina da ama amasum DI Chusampur da ama mathangsina hospital singsi da laikhidabani hairiba miyoi tare isi tharaga apun boina COVID-19 positive oiduna laikhidraba masingsi miyoi samapan ga taraga manga sure ngasi COVID-19 gi naba pharaktuna negative oiduna research tokiba miyoi masingsi satruka anini aduga apun boina COVID-19 Manipur positive ohenkraba miyoi masingsi lising yangkai ga taret ka sahum ga yangkai ga mathoini aduga apun ba pharakhraba miyoi masingna lising nifu ga taret ka chama ga kun ga mapani aduga hausik nahanduna lairiba miyoi masingna lising mapan ga sahum ga sumna gi tareni aduga state si go riba recovery rate na 82.17% ni hainu press release asina phungdokli haukiba pung kun gi mari sida apon ma D type oxygen cylinder lising ama samri ga supna gi ama amasum B type oxygen cylinder sanga ga yangkhai gi nithoi khena khena be health facility Manipura phangan khre haina supali aduga latest information ma gi matung ina apon ma vaccinated tokiba miyoi masing si state asida lakh mari ga lising ni phuga mathoi ga satret ka ni phuga manga sure haina Dr. Khairam Sasikumar Mangang Additional Director and Spokesperson Health Department Manipur no khuyak pidno thadorokpa press release asina makata na phungdorokli kasa tharakpo na topa maruiba pau khara mayam na thamjage BJP gi National General Secretary Organization BL Santos Manipur laktuna mikhal gi poram yalaba yai hangduna lairiba president gi phamsu laikhai taraba yai BJP gi National General Secretary Organization Bomarabetu Lakshmis Nada Santos Thasigi Manung Manipur Laktuna Matang Sahigi Angan Basarukta Pangtok Lava Yai Haina Panari Taraganito Suba Manipur Legislative Assembly Mikal BJP na absolute majority Fangna Poram Kia Yat Lava Yai Haina Pauki source Manahari Paus in High BL Santos ki Manipur Concert asi Yam Dravada Numit Humni gi Oirabayai Maki Concert asi Maru and Lakadoriba Mikal BJP absolute majority fangnaba pandam amagi makhara BJP Manipur Pradesh ki damak grassroots level da thabak toraba karmising unaduna mikhal gi matang da kupna khananabani suhairi amasum khongchat asigi manungsana haukiba megi sachet tarago humdoida covid namaram oiduna BJP Manipur Pradesh ki president oiramba Professor S Tekendra laikhidabadagi ngasi phawba hangduna lairakhiba BJP Manipur Pradesh ki president gi phamsu mentionanabagi laikhai tarabi yai hairi magi khongchat asina tongan tongan BJP ki thabak tawriba miyoising unaduna magi aningba apambasing hanglaba yai loinana party asi hen mapangal kanhanana ba waphamsing thamlagadawri suhairi National Sponsor Scheme amadi State Sponsor Scheme sing implement tawbigi matang na su khanarabi yai haina pali atopa paw manamo thaw momol hengatpegi damak lakliba June taraga mathoida Congress na lebak pumbada protest tawgadori leba asida lepalaitena petrol amadi diesel gi mamal hengalagli asida Congress party na lakliba June taraga mathoida lebak pumbada symbolic protest ama satharagani haina supali atopa paw manamo Naupuribi nupi ama angang yai thanaba hidak pizaraga hatokpa yaningde Naupuribi nupi ama angang yai thanaba hidak pizaraga hatokpa yaningde mihat paserak piyu haina All Manipur Muslim Development Organization amdogi serol aman hairi serol asin hai laikhidrabi nupi adugi mamingna evai mapuroiba nongsaibam
ꯑꯌꯥꯁꯎꯗꯤꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯥꯌꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯉꯥꯔꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯉꯥꯔꯤꯌꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯝꯗꯣꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯦꯕꯤꯑꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯌꯥꯁꯨꯗꯤꯟ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯔꯝꯁ ꯆꯠꯄ ꯑꯌꯥꯁꯨꯗꯤꯟ ꯈꯥꯟ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯅꯣ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯞ ꯂꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯣꯛꯂꯤꯕꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯃꯃꯥꯕꯨ ꯁꯅꯥꯄꯣꯠꯀꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯍꯪ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯃꯗꯣꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯋꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯤꯔꯟ ꯕꯂꯥꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯒꯠꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯪꯉꯕꯣꯛꯇꯒꯤ ꯀꯤꯔꯟ ꯕꯂꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯆꯥꯖꯦꯟꯕꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯤꯔꯟ ꯕꯂꯥꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯤꯒꯠꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯁ꯭ꯔꯝ ꯀꯤꯔꯟ ꯕꯂꯥꯃꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯑꯁꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯑꯩꯆ ꯁꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯒꯠꯀꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯑꯩꯆꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯀꯤꯔꯟ ꯕꯂꯥꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯤꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ 15ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯈꯠꯀꯅꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯤꯑꯩꯆꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏꯌꯨꯝꯐꯝꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ paramedical staff amasum officials sing loinena district hospital thawal gi mari leinaba doctors sing amasum staff sing gi examination amasum makhoi gi statement record tawada committee asida maning tamba su pire masum mathau oiraglabadi committee asina atopa mari leinaba miyoi sing unaraga wari watai sabada su ayaba pire haina su yathangsi atuda pali yathangsi adugi matung ina district hospital thawal gi authority singna khangabok part 1 digi laisram kiran barasi kunthraga taruk mapuroiba sarat asi hospital asida asi boina purakle haina jun 8 ki numidang pung 8:09 tabada lakthoki loina laikhidrabi nupi asi district hospital thawal da asi boina puraktringai mamang oina PIC sangai yumpham na covid vaccine kapki haina spali panmayabadi CM na ngarang thajaba pibigi matung ina laikhidrabi kiran baragi haksang GSC amasum imung manung na lauraga aroiba mathau mangam pangthokhrabani haina spali loisilakpoina state sigi wangmada thokpa paw khara miyoibigi punsi sangdokna laiba yarakpagi oithokpa modern science na zakholakpagi matik mateng lairakpa amasum tarakpa matamda miyoiba asi hybrid species oina laiba yagadra haina kanna thijin humjinbagi thabaksu satharakli Harvard ki professor David Sinclair na hairi maduri English singani ga kungo humdoidigi usida sangyeng tawba loiraba matungda miyoibadasu sangyeng asi sathaba yagadra yenglagani hairi hauji usida sangyeng tawba hobda usigi brains amasum organ sing naukthokhanba ngamle amasum genetic expert asina hairi ahal oiraba sa sing sayol maridagi nipan phawbigi manungda makhoigi sahi naukthokhanba ngamle hairi amasum makhoina makha taraduna hairi madudi ngasi pokpa angang asi sahi samadi soidana punsi hanba ngambagi oithokpa leire hainasu genetic expert asina hairi makha tarakpoina hatopa pawkhra namo June 10 da solar eclipse tawgani NASA amadi timeended.com na June 10 ing 2023 da solar eclipse
तौगदोरिबसिगी लाइव थागदौरी अमसुम नासाना फोंदोरकपदा सोलर इक्लिप्स असि था 19 खुदिंगी आर्ट की मफम खरा खक्तदा उबो फंगी हाइन पाव अमना पल्ली अतोप पाव अमना मलेमगी अफब यूनिवर्सिटी समरीगी मनुंगदा इंडियागी निपान यावरे इंग्लिशिंग अनिगा कुनगनिथोयगी ओइना मलेमगी यूनिवर्सिटी समरी खंगतपदा इंडियादगी निपान यावबो ngamkhre अमसुम अखोय अयाम IIT यूनिवर्सिटी सिंग ओइरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे IIT दिल्ली अमसुम II साइंस बेंगलोर टॉप सनी की मनुंग सन्मंगमले IIT बॉम्बे न सामग 13 मफम कंदुना इंडिया की ओइना ख्वाइदगी फाब यूनिवर्सिटी ओइरे IIT मद्रास न सनीग 15 सुबदा IIT कानपुर न सनीग 33 ओइरी नॉर्थ ईस्ट की ओइना IIT गुवाहाटी न सहुमगा 35 सुबदा संदुना मसिगी थाक हानदगी 35 कखत पंगमख्रे IIT बॉम्बे असि थंगना मरीरक सुबा ओइना ख्वाइदगी फब इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी ओइरी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली दुगा मैम हौजिक ओइनादी मतांग आसा लुसिनजरगे मरुइबै पाउ लरगदी अपडेट पिजरके दुगा पथोक्सकी ब्रसुरकी प्लान की बियारस मैम ngakpigani and thank you